toro. Hello nkari mixer mkanalo FM kumetmene tensene bilawra ya kume mbiri nongora kwa Afrika wa Vulavula kamkanalo na FM na kwa mkela minani kalanga pet matebula engwana arsimato wa chimo chithango mashingirtana wa chicha na makunelo wandandazi nintukulu wa mpepu ya nwame indlela le nongora kwa Afrika wa Vulavula umele swa injindane Eric Mabasa famba sunga ufika lega hafu kubilawra ya mwanhlekan lo kurabu mone na mutla kunjani mixer omela Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na wikuma ku audio streaming yamkanalo na fm.co.za cancel snene loko uhlawule xitichi lexi nhlekani lo kuba etava ifamba swin'we hi ku tisela mahungu hi ndlela yoyole kuna nomboro leyi ni kombela ku mi tsala hansi nomboro ya kona hi leyi 015 290 la kun'wana mi nga tala hi 0 yi ze yi va tivheti va kume yo tinomboro 015 290 00000 tize to akhume tindla ku tinomboro leti ti va khume nomboro yele loko mi fonerile mi ta fika mi kuma lava nga ta mi amukela loko va mi amukela mi va byela ko hi kombela ku yisiwa aka nkulukumba Happy Masiya a library loko mi ya ka nkulukumba Happy Masiya a library va ta mi byela ku loko ku ve ku na nongonoko wun'wana mi wu lavaka mi nga wu kumisa ku yini va ta mi kombela email address ebe va mi rhumela nongonoko wolowo ma vo makako swo lovisa sweswo ntsena loko mi lava nongonoko wihi kumbe xiphemu xa nongonoko lowu xi mi hundzile maya kwele hambi ku ri xitori xa mina hi mina nomboro i 015 290 0000 a ti va ti nga hela 290 0000 ti va ti helerile hi makumu mi ku mi kombela tatana Happy Masiya va ta kota ku va mi hlanganisa na yena mjani wala aka halahala tirha kwala ka Mkanalo FM ta va mi hlanganisa na yena se a mi byela ku swi hluphi sweswo ni rhumeleni email address ya n'wehe ivi ma nyika email address se va mi rhumela xiphemu xa nongonoko wihi kumbe wihi lowu mi wu lavaka a byi swi lava ku mi ya kholeriwa hi vakhalanga mi va fonela va ku khalanga a mina nongonoko lowu hayi mi nga zi mi kholeriwa ni mi ololoxela xiphiqo a ka ha ri na xiphiqo kwalano loko vo fonela nomboro yeleyo mi ta kuma xiphemu xa nongonoko wihi kumbe wihi lowu mi wu lavaka hambi tiko wa xiyetleli hambi mina hi mina hambi ntlangu wa bolo hambi yini hi ndlela yaleyo se namuntlha ka Afrika wa Vulavula hi lava ku vulavula hi hoyi leyi nga hetelela yi ve koho ka timhaka ta ku va vadyondzisi va khumbeka ka timhaka ta ku hlawula kumbe ku hlawuriwa kumbe nkarhi wa minhlawulo se hi ta va kha hi bula hi sweswo hi ta bula na va-economic freedom fighters tatana Floyd Shivambu hi ta bula na vona laha ka kotara ku nga si ba awara yan'we handle ka sweswo hi ta tlhe hi bula na sesi Colleen Makhubele hi twa ku kwele ku endlekeni ka yini kahle hi vona cope na ku sele va nga ka Rainbow Alliance South African Rainbow Alliance swi vula yini se hi ta va kha hi bula na vona hi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we nhlekani lowu nkarhi lowun'wana wa mina wena 0860002543 loko hi nga se bula mina na wena ni ta sungula ni hundza hi la loko swo famba ku ya hi laha hi nga kunguhata kona hi ta va hi kha hi bula na va ka Mhlangabeza Family Assurance ivi kusuka kwalano hi teka riqingho rero ka 0860002543 nongonoko eAfrika wa Vulavula ka Mkanalo na FM makomba ndlela mina ni khalanga Pet Matebula nhlekani Khalanga Pet Matebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ente yesu mingiserome namuntlha era vumune siku ra vukhume ntsevu ra n'hweti liya ya hukuri lembe na magidimbirhi makume mbirhi lembe na magidimbirhi makume mbirhi nharhu a hi va kumangi va ka Mhlangabeza a hundza se ya mahlweni a hi tumingiserome u khomeri hungu 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa wena ka mhaka yihi kumbe yihi leyi nga va ku ri na yona na timhaka teti a hi bula hi toho hi ndlela yaleyo kasi va ndzawulo leyi ya timhaka ta ntirhisano wa mafumelo na timhaka ta mfumo ya muganga na voho va kha va vulavula hi ndlela yeleyo va vulavula va kombisa timhaka ta ku ku na milawulawu leyi cincaku yi lava ku languta ka timhaka ta ku kumbexani ku munhu a nga heti malembe ya mbirhi a nga se cinciwa kumbe munhu a heta malembe mambirhi a nga se cinciwa hi ndlela leyi vengi swi nga hetelela swi pfuna ka ntshamiseko wa timhaka ta timasipala wena u ri yini ke ka yin'wana ya timhaka toleto kasi va NEC ya African National Congress va twa va kha va lava ku languta hi vuntshwa
ntirhisano wa vona na vavandla ku katsa na ku tirhisana wa vona na vandla ra Economic Freedom Fighters endzhaku ka loko ku kombisiwa timhaka ta ku ka va nga tsakeli maendlele lama ma ku va ku hetelela ku nga vi na munhu loyi a humaka ka vandla leri nga kuma tivhoti to tala eka vufambisi bya timasipala hi ndlela yoleyo. Wena u ri yini? 0860002543 a hi sunguleni hi loyi vayingiseri nhlekani. Mina ni ri aha ra rhandzeka tiko reri se leswi ni swi vonisaka swona ni ku ha ri rhandza tiko leri na se mina ni ro ra rhandzeka na kambe tiko hi vanhu ku na vatirhi ku na varhangeri va tipolitiki ku na varhangeri va mabindzu leswi hinkwaswo se mo ni ringeta ku dlamba ku ri mina na ri rhandza na mativa ni khomeleni ku mi nghena na n'wena na swi twa ku mi sungule hi mhaka ya ku tolo loko ni ka ni vulavula ni hetisele na hi timhaka ta ku vanhu va ta kombetela van'watipolitiki na yini hi ta wundla nongonoko lowu wu nga lavi vativi va nchumu ni wu lava n'wina vayingiseri hi vulavula hi tirhisoko hi mpela tiko leri hina ha rhandza ke kambe n'wina mi ri yini? Mina ni ri na ri rhandza hikwini ni tswariwe eka rona ni ri n'wanambirhi ni nga ri bebula ivi ke leswi ni ri rhandza ku endla yini endzeni ka rona. Xin'wana xa kona lexi ni xi endlaku i ku ri swilo loko ni vona swi nga fambi kahle loko no lava vukorhokeri ka ndhawu yo karhi ni lava murhangeri ni vutisela ku xi ngo yini xi ngo lo onhaka laha na laha a hi nge hoya kumbexani kwale ka Home Affairs hi kuma ku tilayini ti songatsonganile swi tikombi ku i mani a ya kwihi ka khawuntara yihi. Se hikuva ni ri rhandza na ku lava ku a ni yimeli mina ni yimela na lavan'wana va nga pfala kusuhani na mina na vutisa i ku hoxa xandla a ni ri hi tibyela ku ri hi hoxa xandla mara ivi ku ri na kun'wanyani kwalahaya hi ri rhandza hinkwerhu no hleketa ka lava va ri sweswi hi vulaka hi ntlawa lowu rhandza tiko. Se loko ku ri mina ya loyi ni ngete tani a nga xikundza loko ni ri rhandza na dlamba loko ni vona lomu amadorobeni ku na swin'wanyani swi swa ti-WhatsApp swi endliwaka ku ni voni pothole teka na xinepe kambe lexi xi karhataku ka vanhu vo tala loko a kha a hlamula xexo hikuva ni mpe na ri rhandza lexi karhataku i ku makwenu lowun'wanyani a nga hala haya hinkwerhu phela hi va tiko reri wa pfukunyuka na wa bibinyuka na a endla leswi a ni nga swi vula hi ku hi wona xiphemu xa mehe xa ku komba ku na ri rhandza tiko leri hi ku veni a swi nga fani leswaku ni ya teka xigiya ni khayima nhwala yi tsanana ngopfu no fanele mina ni languta ku xigiya lexi ni nga xi khoma xi ringanele kwihi laha ni nga hoxaka kona xandla kambe lexi xi hi chavisaka kumbe lexi hi vonaku ingaku swi nga ku sulowela kun'wanyani ni vula ha ka vukorhokeri hi ku ani hi loko hi ku ha ri rhandza hi fanele hi ri aka ri la ku akiwa phela ene a ri akiwi hi xandla xin'we ri akiwa hi mavoko hinkwawo lama nga fanele leswaku ya akiwa. Se hi swiyenge swa hina hi ta vulavula hi sweswo ku minkarhi yo tala swi fika xivutiso lexiya xi fika xi nga saseki ngopfu ku veni hi xi hlamula hi tiyisisile ku mpela ha ri rhandza that's why ni twi ni fani fafada ni ku no ra rhandzeka loko ni ku ra rhandzeka ni kombetela a hi nyana van'watipolitiki na vona va ri va makwerhu wa hina ku ri loko tiko leri hi lava ku ri aka ri akiwa ku tiyimisela na ku tiva xiphemu lexi ni nga xi hoxaku mara lava va hoxaku xiphemu kumbe va dlamba ivi swi nga twani na valava hi ta kwala ka munghana lonene hi ta fafada swi endla ingaku swi wela kun'wanyana a hi teni ka tikereke ti ri yini kumbe hi ri yini hi lava va hi ya ku tikereke hi nga vulavuli hi vafundhisi loko ni ku hi nga vulavula ni vuli ku i xikundla hina hi ri yini ku susumeta ku kereke mativa mi hi tshama hi vona mhaka yin'wana a Limpopo vanhu van'wana vo ka ti nga xandla va ba mfumo wa Limpopo wa hi matsolo wo ku kikikiki a hi ri kwihi hina vanhu ho kokwani xidyakumba hi kokotela mavoko hi ku veni swona swa karhata leswiya swa ku ti vona swilo ku na lomu hi nga fikiku i kuma ku hi leswiya le kambe wa swi lava ku swi lulama hi ku a ni nga phabi khalanga ni ya palamende hi milenge ni ya tseketsela a swi pfumeli sweswo a ni nga fiki ni le ka swikhukhula hi ku famba hi milenge kambe hi maendlele na swi kota ku fika kwalaho swibumabumelo swa tiko na ya migangeni ni ya nyika mavonele va kota ku tiva kambe loko va endla yini lava va nga hala haya tlhelo ka tafula hi ku hinkwerhu hi le ka tshanga rin'we hi nga va hi lo hambana hi ku tshama ndzeni ka switulu i ku veni ke ni hetelela ni ku
loko hi languta ku swiphemu na swiyenge na yini hinkwaswo tin'anga tihosi yini hinkwaswo ni tshame mi vutisa xivutiso ku loko a ku ri na antiko ku ri mhaka yini ku no tihosi ti ri yini loko swi fika ka timhaka to karhi mara mo ni nga generalize ngopfu ku ri loko ku humelela swilo emugangeni sweswi va nga ta tsala xikambelo hi xihi xiave xa sidiki ku va va kombisana na swiyenge leswin'wana ku ri se ku na huwa luya hi te a pfala grema a nge le ku engeni hiko ku aka tiko ra koho phela sweswiya ivi ni hetelela kambe ni swi hlupha hikwalaho ka ku tanihi sweswi hi nge le ku akeni swin'we tiko leri hinkwerhu ri nga ra hina loko n'wevi ka mi ku luya a baku grema a timi wun'wana wa koho i nga vileli woni ni ka sekisi ni ta vona ku lava va ta vulavula yo yaleyo yi karhataku ngopfu that's why mi kuma ku xivutiso xexo munhu a nga nghena a ku na rirhandza mara loko ko tala swa ringa ku munhu a ringeta ku kombetela hi tintiho ku ri no na ringeta mina se leswi ni ri rhandzaka luya un'wanyana a nga ri rhandzi ku ke hi ku veni lexi xo hetelela xi karhataku ka mina ku ri un'wana na un'wanyana a ni ri xicini xin'wana xa maphorisa hala a Thembisa u ya certifya swin'wana a ku nga certify mina a ku ya certify swin'wana a ku a yi chaya nkahlo ya ku certifyeni ku phorisa ri ni komberi va ri leswo kula cold drink se ni leta ku cold drink yinene khalanga ni tshame ni tlhela ni vula siku rin'wana ni ku ne le mochari wunene la mi nge le ku rileni un'wana wa hala ka hina wa le ka mahlohlwane va kha va lava xidumbu va lava ku yisa kaya va fika va lava kwala a pathology services ya kwala a Jameson kusuhana xibedhlele xa Bekajo va ku va lava cold drink va ta swi hatlisisa so ku ri aka ka rona na se swa karhata swi le ku kheni ka matluka swi hangalasa kwala ka ririmi te na rirhandza na mina ni twile mi nga ta rhangelela mi ku mi ni twile a cancer 0860002543 ndaka leswi sweswo mi yingisela munghana lona FM 0860002543 a hi ringeteni loko hi ri na un'wana laha nhleka Sikane pfukeni Bothep. hi pfukeli minjhani papa Pfukeni xikulu. a cancer Ya demand la ka miyese. Bothep an la ku vulavula ngopfu hi statistics outcome aspect lexiya tihlayihlayi leti nga humesa hi general state general Senga Maluleke. A ni la ku yima ngopfu na vona ku for ka job creation mfumo wu zaminyana ku vanhu va kota ku tirhanyana ku va ku ka munhu loko a ndlele swinene a hi ringeteni ku khetha hi nga soli ntsena ko va ku mfumo ku na high volume ya unemployment a South Africa so mara vona va le ku zameni tani ka xikombiso hi ward ya hina ku nga Gawula Khakhala Miyexe loyi councillor ku nga Agnes Mathosi nickname ya vona hi va vitana Mhanbuti ka Gawula Khakhala Miyexe ka ward 18 so loko mo la ku cheka tani ka xikombiso na leswi hi ngo CWP community work program ku nga ri CWP leswi sa orange so tani ya sense na 400 and something maybe 450 if I'm not mistaken Khakhala hi na vo 3 something Gawula hi na 3 something so close to 1000 and something se loko ya ka leswa ti-CWP va tirhe ngopfu loko ya ka leswa swa ti-project se na ti-project ti teletele ngopfu ti-project leti ni nga ti vulaka Bothep ku na project ya mati ka Gawula ku na vanhu va nga tholiwa ku na project ya mati ka Khakhala ku na project ya mati ka Miyexe se ni ka swi vona ku mfumo wu le ku zameni ko va ku unfortunately ku na high volume ya vanhu lava va nga tirheki so xivutiso ku nga va ku hi fike njhani ka ku va na high volume a va ri ku zameni ku sukisela khale na khale kumbe a va tshikini vo lo sungula ku zama se ivi swi kumeka ku se vanhu va tele ngopfu a ku na challenge Bothep that's why munhu un'wana na un'wana kumbe any organization yi va yi ri na challenge so ni nga vula hi mhaka ku ni nga personalize political party a ni n'wina mi ri vanhu va loko va ri ku tirheni va khensiwa va tirha yini va khensiwa ku va tirhe yini ku va va hlwele ku ndla ku vanhu va kuma mintirho i ku tirha hi swo mi vulaka so mi vula yini mo ni kombisa ku leadership leyi nga rhanga leadership yaleyi ku nga va ku ri na ka national ku nga ku ri ka province ku nga va ku ri tiwadini a va dedzisa nyana milenge mara ti-councillor leti nga kona va advocate Cedric va meyara va Thandezeli va Mhanbuti va councillor wa wena ward 18 va le ku phusheni even na loko swi nga ri ku fambeni Bothep va ta eka ti-communities ta hina va ta hi byela ku project ya so
a yi le ku fambeni kahle fana na challenge yaleyo ya mati yaleyi hi vulavulaka hi yona botet va ta va mhani buti va ku mi nga vileli hi ta mi tisela divhata ri karhi water councillor wa hina ta mi tisela divhata ri karhi mara a hi languteleni ku mati ma ta huma next year because this project i project ya kusukela ntoni ta Sami Dam vaakatiko va Giyani va na crisis ya mati so va nga pheniki vaakatiko a swi tiva ku nga ku dyiwe timali last time project ya Giyani mara mfumo sweswi the current leadership the current administration ve le ku rectifying ka the previous mistake ti-mistake leti nga endliwa hi ti-previous leadership so a hi va nyikeni chance va mhanimbuti vo Thandizitha vo Cyril Ramaphosa a hi va nyikeni chance a ni va tise project a swi tiva ku na ti-challenge but practical ti-challenge ta ku vaakatiko va le ku tshembeni ku ti-project leti nga kona ti rhanaku mati laha a Giyani ti nge koti ku humesa mati but mo ni kombisa ku hina ti-stakeholders ta Mopani hina ti-stakeholders ta Giyani hina Mopani the same municipality every month ku na a progress meeting ku monitoriwa ti-project hinkwato the whole Giyani so even na national va ta project because national department yi langutini ku xana a ku heteleni vaakatiko va Giyani va ta kume mati na se mali la khongotela vaaki ku kambe i national yi leyi yi nga langutela sweswi mi vulaka swona loko mi kha mi languta ku sweswi ni vulavulaka na n'wehe project leyi yi hete malembe na malembe yi nga heli ku ri na yona national a yi ri koho phela national a yo sungula namuntlha that's why President Cyril Ramaphosa hi ku yimela presidency hi state Minister Sezomnkulu wa water and sanitation a tini Giyani a nga a tini 2 times so vice president u nga va nga na President Cyril Ramaphosa Minister wa water and sanitation Sezomnkulu i busy ku na team ya yena leyi monitoraka ku mati me le ku humeni even na province na ti-municipality na yena na province ve le ku monitoreni se vaakatiko a va niki chance the current leadership va tisa development a Giyani botet nemetweni mhlayiseka botet okay 0860002543 be va nyikeni chance ai Palamende ya rixaka hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus hela hi nga koho mingisirome i 12 timinete ntsena yi bile awara ya 12 kezeli n'wamwanati na mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta twa ku ya ta sweswi mi nga hi tivisa ku ya ta yimise ku yini hi ta rindela hi awara yaleya the Proteas va le ku beteni hi vo sungula ku beta ka ntlangu lowu nge le ku yini mahlweni kusuka a India wa semifinal ya Cricket World Cup hi ndlela yaleyo se mi nga ya ka SABC 3 mi ya vona ntlangu wolowo mi ka mi yingisela Munghana Lonene FM mi ni twana kha ni haxa Afrika wa vulavula un'wana mi yingiserelo hi nhlekani Hayi botata mfokeli. hi pfokeli papa minjani Awa sayisuyile man. a khensa Ya ni kombela ku va ni mi kombela ku va mi ai a va ha ri kona a ni swi tivi ku endlekeni 0860002543 ntirhi hi kotara ku nga si ba awara ya n'we hi ta va kha hi bula na tatana Floyd Shivambu hi ta va hi bula na vona la hi twa ku va ri yini vona hi hoyi leyi nga sungula loko ku langutiwe ka timhaka region leyi nga va ku yi create mintirho yo tala whether vanhu va nga va thoriwe ngopfu aBembe kumbe va thoriwe ngopfu ka Sekhukhune kumbe yini before yi va province a ni ku va ku ri na ti-regions laha but other than that lexi xi ni hlekisaka nyana i timhaka ta ku ri ka xiviko lexi va nga xi humesa previously a va kombe ku Western Cape a yi ri number 1 ku ve na huwa yikulu ku ya Western Cape yi create mintirho matafula ya cincile ku vulavuriwa hi KZN na Limpopo vanhu va miyerile the other thing lexi ni lavaka ku xi vulavula in passing wena Khalanga kambe Western Cape ma swi tiva ku yi hlangana na yini naswona sweswinyana khale yin'wana ya mintirho leyi tumbuluxiwaka ngopfu wa Western Cape i ya timhaka ta vurimi kambe mi ta tsundzuka ku ve na timpfula tin'wana ta mikhukhula ti nga onha swinene ku za ku tekiwa xiyenge xexa xa vurimi a Western Cape xi va ndhawu leyi nga wela hi khombo disaster area na le KZN swi vitana loko mo cheka KZN yi ve west nga ku ka malembe yambirhi hi ku landzelelana hi ve na mikhukhula yikulu ni vula ku KZN mintirho ya vo a yi tumbuluxiwi hi timhaka ta vurimi hi swona ni vulaka swona se swi hambana kwalano ka
ku lo onha ka mapatu na yini na KZN leswi swi nga ku sweswi ku va na mintirho ya ku lunghisa sweswo ma vo mhaka kona but a hi fanele hi swi bela mavoko nakona ka ti-province leti nga kota ku create mintirho irrespective of whether va yi create hi ku endla mapatu kumbe njhani because ntirho i ntirho vanhu a va le ku tirheni it's a problem leyin'wana ni lavaka ku yi katsa na swona leswiwana khalanga i timhaka ta ku a tikweni loko kha hi hanya swi va swi nga ri se kahle loko i kuma ku vana van'watipolitiki va benefitaka ka mintirho leyi nga mativa a hi endleni leswi ni kombela ku mi tlherisela ka muhumelerisi ivi va ta mi nyika nkarhi nkulukumba Shivambu ni va kumini laha i khani va lava ni khomeleni mingisero mina alright hi sweswo it's fine inkomo i mani ya ka tatana Floyd Shivambu ntirhixandla xa president ya economic freedom fighters hungu leriya ro hi le ku va laveni ri vuye ri fika ka vona hi ndlela leyo Shivambu inhlekani mi amukerile Maenhlekani khalanga ni nhlekani ka vangiseri hinkwavo va muganga baleswi hina khensa swinene loko mi hi nyike nkarhi wa ku bula na n'wina timhaka ta SATU ti pfuxe hoyi swinene hi byeleni tanihi economic freedom fighters hikokwalaho ka yini mi ri na ku kombetela tintiho ku IEC a yi swi languti kahle hi ku thola va swirho swa SATU tanihi van'wani va lava pfunetaka ka nhlawulo no mi ta tsundzuka muhaxi ku SATU i organization leyi nga na alliance na ruling party ya ANC so tinambara ta SATU to tala ta vona tinambara ta ANC and tinambara leti ti byeriwaka hi organization from national office ku va fanele va pfuna ANC ku yi wina ti-elections so a swi koteki ku va nga va kha va ri ka organization ya ANC and then va kha va ku va ku ri voho va preside over the electoral processes ka ti-elections ka ti-voting stations ta ku hambanahambana so hina hi vula hi swa simple ku SATU yi nga vi involved ka IEC ku SATU teke position ku vanhu hinkwavo va ka tinambara ta vona mathicara hinkwavo lava ka tinambara ta SATU va fanele va support ANC it's a simple issue leswi fanele swi landzelelisiwaku hi ndlela leyo hi ku a hi nge koti ku contesta ti-elections leti presidewaku hi vanhu lava nga teka position already ku ANC ku fanele ku va ku ri yona yi winaka so hi leswi hi nga swi raise na IEC hi va tsarile mapapila ya ku hambanahambana hi va hlamusela ku a hi lavi ku SATU yi preside over the-elections ku ti-elections to presidewa hi SATU a ti nge vi free transparent and fair so hi lava ti-election leti nga pfuleka ku ti nga presidiwi hi vanhu lava va nga already va nga na position ya ku fanele ku wina organization hi leswi hi vulaka swona it's a simple issue na leswi SATU a yi fanele swi amukela na yona ku yi nga insist ku yi fanele yi preside over ti-elections leyi nga teka position ku fanele ku wina mani kuve loko va IEC va thola vanhu lava Shivambu va thola va kha va ri swirho swa SATU kumbe va thola ku ya hi swivangelo swa ku kumbexana loyiwani tiva muako lowu ku antswa loyiwani tiva yini ku antswa sweswo swa ku tanihi tinhloko ta swikolo na yini hi leswi hi vula swona ka IEC ku loko IEC yi thola vanhu yi fanele yi lavisisa ku vanhu lava hi va tholaka va huma kwihi va endle ka ti-position tihi hi ku ni nga vi member ya EFF ni ku ni nga ta apply ku va provincial elections commissioner kumbe ni nga ta va voting station commissioner or electoral officer a swi fambisani hi ku IEC ku fanele ku va ku ri organization leyi nga independent na vito ri vula swona ku independent electoral commission yi fanele yi nga voyameli ka tlhelo rin'wana ra political party leti existaku yi fanele yi va ri organization leyi nga independent and timembara ta SATU ku na papila ri nga tsaliwa vhiki ri nga hundza hi national office ya SATU secretary general ya SATU Mugwena Maluleka kha ku timembara hinkwato ta SATU ti nyikiwa nhlenhletelo ya ku va fanele va pfuna ti-branch ta ANC hi weekend leyi taku ya voter registration so as fambelani ku va va ti-presiding officers va fika va pfuna na ANC so the-election ti nge vi free na fair loko SATU yi ya yi insista ku yi fanele yi preside over the-elections because the-elections ti fanele ti va an open field ta ku hinkwenu laha hi contestaku hi fanele hi kota ku contributa hi tlhe hi contesta hi kha hi nga chavi ku lava va presideaka over ti-elections va ta teka side ra political party yin'wana ku na leswi mi nga va ringanyetela vanhu vo fana na va IEC ku va fanele va famba hi gondo ra koho ku va pfuneta ka timhaka ta ku ololoxa xiphiqo lexi xa ku va ku hetelela ku tirha vanhu va SATU
no leswi hi nga swi hlamusela ka statement lexi hi nga xi humesa tanihi EFF hi te timembara ta hina hinkwato ta EFF ka ti-branch hinkwato ka ti-voting district hinkwato ti fane ti hi nyiketa mavito ya vanhu hinkwavo lava nga timembara ta SADC lava nga already va nga thoriwa as the electoral officers kumbe as staff members ta IEC ku hi ta kota ku hi ya ka IEC va byela ku lavawani va fanele va nga preside and loko IEC a lava endla sweswo hi ta approacha ti-court hi court a yi nge koti ku presidiwa hi vanhu lava va nga already conflicted ku fati already teke position ku yona yi famba na ANC and loko yi teke position yaleyo swi vula ku a yi nge koti ku pfumelela ti-party letin'wana ku ti kota va participate hi ndlela leyi nga ta va yi ri fair and open for everyone else to progress. A hi hetseleni Shivambu, loko ku ka ku va na nhlawulo kumbe ku titsarisela ku mavandla ya va ri na vurhumiwa lebyi byi ta veka tihlo ku vona ku mafambiselo ya njhani, swi nga kavanyeteka sweswo loko ku va ku ri vanhu vasati kumbe lava va nga teka xiboho xa ku va seketela vandla ro karhi? Loko mi nga khala nga ku loko ku ri ka voting stations to hambanahambana ku na ti-party agents leti taka from the political party ta ku hambanahambana, mara leswi swa nhlawulo swa mbaka hi swona i ku loko munhu a ri presiding officer ka voting station decision ya yena yi final a yi challengeki kwala. Loko presiding officer a teka decision ya ku fanele ku endliwa leswiwani swi nga endliwi swi final, and loko munhu already a ri conflicted a ri ka organization yin'wana a kha lava ku ANC win a nga teka decision ta ku tiwa ti ri final, and the appeal process ti teka nkarhi wo leha na swilo swo tala swo hambana ku hi swona sweswo. So a swi tiva ku ti-party agents ta va ri na tona ka ti-voting stations hinkwato, mara a yi lavi ku sati yi va ri ti-presiding officers kumbe vathoriwa lava va nga thoriwa hi IEC ku presida va ti-elections. It's a simple logically na SADC a yi fanele swi amukela ku lava ku tlanga njhani bolo. Le a yi nyikeni example ya bolo kuma ku no referee fanele yi kha yi huma ka Pirates ka game ya Chiefs na Pirates i ta refa njhani kha already decision ku mina la ta kuma baka yi nghena. So a swi ndle so fanele hi kuma vanhu va neutral lava nga ri ku timembara ta ti-political organizations kumbe ti-union leti nga ka ti-alliance of ti-political organizations ava yimi tlhelo hi contesta ti-elections. And hina ni tshemba ku loko SADC se yimile tlhelo hi ya ka ti-elections tanihi EFF next year a nghena mfumo wa laha South Africa na ti-province hinkwato. Shivambu, khenseni nkarhi wa n'wina. Ne xana khenseni mwaxi. Inkomo valavo a hi bula na vona i xandla xa Economic Freedom Fighters, xandla xa president wa Economic Freedom Fighters tatana Floyd Shivambu. Va hi fikisa ka minete ku bila wara yan'we a hi amukeleni hi bongi n'wana ti maluleke a hi nyika mahungu lawa a nga hi tshembisa wona. Ya bongi. Elois Richard, Playfontaine, Musina, kuyafika eBay Break. Send me your location. Inawele 91.9 FM. Munghana lonene FM. Makombandlela. Afrika wa vulavula eka Munghana lonene FM. Kuna vanhu lava kokopitikolile na va rhama mabokisi na yini la ndzeni va famba va fake plate na risiku va ri wa khopa va n'wi kuma ku la ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa ku ri i phorisa. Wena loko u kuma i khome biya i ta tsutsumisiwa na attribute liya hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya. Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. Okay, hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndlile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika na maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika na maheteleleni ya Brazzaville. Phorisa luya la va ri name tag ya yena a yi teriwe ku baloyi name tag ya yena a yi teriwe ku baloyi eka mina ku a humesa plastic la ku hoxa biya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na vula ni siya kwala avenue ya vona huma ni famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM a khensa swinene loko wa hi lombe ndleve nka hi timinete ntsena ku bila awara ya 13 khenseni bongi n'wana timaluleke na mahungu ya misava ya awara ya 1 i ta vuya na man'wana mahungu hi awara ya 2 tlhoko maka ta kona hi hafu ku bila awara ya
ya 13 loko mina ni huma hi ndlela leyi ku nghena nongonoko dzumba ra mina kwala ka Munghana Lonene FM ntere hi ta bula na sesi Colleen Makhubele khale ka hambi hi swona ku ni vula ku khale ka xipikara xa masipala wa Joni kumbe ka ha ri vo xipikara kumbe ni ku khale ka xirho xa Congress of the People kumbe va ha ri xirho xa Congress of the People kambe yimani ni va vitanisa sweswi ni va tivaka swo tanihi sesi Colleen Makhubele sesi Colleen nhlekani ahe ene xota na vayingiseri mi pfukile sesi ipfukile minjhani hayi pfuxela na vayingiseri no a ya khensa swinene sesi Colleen ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku na xin'wana xi rilarilaka laha ni khomeleni nyana katsongo muhumelerisi va inkom sweswo mingisera Munghana Lonene FM yimani hi twa ku va ni pfuna njhani ku va hi xi susa hi kota ku ya mahlweni taka leswi ito vitana van'wamahungu yi hlamusela ku hi lori lwela tiko leri phela ku lwela tiko na nawu a swi fambisanga a hi vamakwenu a swi tsutsumisani loko hi ri ku tsutsumeni swi va rin'we mi nga dyondzisa hi tsutsuma hi jika na ground na ximhandzani loko munhu wa wena o wa na ximhandzani nga ku nyikanga hi tsutsumi nga xi khomanga ximhandzani ya wina a wu wina Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula sweswo mingisera Munghana Lonene FM 11 minute ntsena yi bele awara liya ya 13 mi ta tsundzuka ku president va ha ri koho leyi a khata ku ta yisa vuxaka bya tiko ra hina na tiko leri ra ntsindza wa kona ku nga Doha hi ndlela yoleyo a hi tlheleni ka sesi Colleen Makhubele ya mahlweni ka nongonoko Afrika wa vulavula sesi Colleen hayi swi tikomba se swi tshamisekile enhlekani enhlekani thank you swi tshamisekile a khensa swinene a hi sunguleni kwalano ni ri khale ka xipikara khale ka xirho xa COPE kumbe njhani mi le kwihi sweswi namuntlha ni le ka SARA South African Rainbow Alliance I'm sure mi swi twile ku ku na party leyi yi nga sunguriwa ni khale ka membara ya COPE na spikara se ni sukile hikuva ni swi vonile ku president Likota ivi a nsusa manyalanyala la nga ma endla but i ta vulavula hi swona ka nkarhi wa sweswi mara se hi le ka SARA it's a new party leyi yi nga angarhela yi teke minority parties to talanyana to hlawuleka la across the country hi ti veka into one party so va ni select ku ni va president ya SARA which is South African Rainbow Alliance ni byeleni South African Rainbow Alliance na ku va n'wina mi suka ka ku va ka Congress of the People ku rhange yini hi swona swi nga endla ku mi susiwa ku tumbuluka ka SARA kumbe SARA yi te endzhaku loko mi susiwile no SARA yi tumbuluke back in August na president Likota a ri part of ku tumbuluxa SARA a hi tirha swin'we hi recruita na ti-president ta ti-party letin'wanyani ku ti ta joina SARA hi approve ku SARA yi fane yi va a unifier like a front leyi all the small parties loko ti yaka ku vota hi 2024 ti ta votela SARA leswi a swi vula ku COPE yi ta va yi nga ri kona ka ballot box NFP yi ta va yi nga ri kona na ti-party letin'wana hi nga na tona mi ta kuma SARA ntsena hinkwavo va votela SARA hi swi tumbuluxe swin'we swilo leswi na vo president Likota a ri kona ri xivandla mara problem yena ku a lava ku va yena murhangeri wa SARA loko se ti-president ti tshamile ti hlawula mina Colleen Makhubele ku ni va murhangeri wa SARA president ya SARA presidential candidate for 2024 hi loko se swi nga n'wi tshami kahle ivi a hi nga swi tivi na hina hinkwenu ku swi dipi njhani swi swa kona hi loko se no vona hi loko se ni hlongoriwile va ku hi tumbuluxe SARA mara munhu loyiwani hi yena a nga approve ku tumbuluxa ka SARA hi yena a famba a vitana na ti-party tin'wana kutanani hi ta joina SARA i ndlela leyi nga ta save South Africa hi yona leyi ku hi kota ku unite hi va na the same vision and hi susa party leya ANC hi kota ku tirhela vanhu mara se jikile ku a hi yena boss ya kona ku ve hikokwalaho ka yini se ni mulavuleri wa Congress of the People xikombiso a kombisa timhaka ta ku n'we mi lo tlula milawu ya vumbiwa bya vandla hi yo mhaka mi hlongoriwile loko ku ve a mi tirha swin'we na vona i ku hemba a ku na any other words leyi ni nga ta describe ku leswi va nga swi endla
hi ku na yena mina ni president ya SARA yena ari president emeritus mina na yena le ka structure xa SARA na ti-president letin'wanyana so ku a nga swi tivi a hi swi twisisi hinkwenu president letin'wana a ti ri ready ku ti ta ya ni le maphoriseni ti ya endla affidavit ku munhu loyi a hi ri na yena la and you can challenge this thing a court no ka a na mhaka na swona ni nge swi landzeleli mara i swi tiva kahle u approve na yena a ri ka structure wa yena a nga ti fayelangi ku va ka structure xa SARA u fayeriwa Colleen yena na last week a hi ri swin'we hi ri busy hi kha hi recruita ti-party yin'wana va ku yi change na tikereke leti hi tirhaka na vona hi hlangana na vafundhisi hi ku va ta ka SARA a kha presenta xona structure xexi I think loko se a swi vona ku indeed a ku na ndlela yin'wanyani ya ku cinca ku n'wansati a rhangela tiko ra hina Colleen ku va yena the face loko se swi nga n'wi tshamisanga ma va tiva varhangeri va Afrika ku a va swi koti ku va rhangeriwa hi n'wansati that's why we've never hi va na president ya n'wansati la South Africa even across Africa a va suki ne le switulwini va ta tshama va zi va fela kona sa a hi languteni SARA ke SARA xikongomelo xa yoho i ku lava ku fikelela yini ku ya mahlweni na koho swi vula yini hi vumundzuku bya SARA na n'wina sis Colleen loko ku ve mi nghene laya mi ri xirho xa Congress of the People no swi vula ku now I'm free to be driving SARA every day SARA now is even stronger va hi pfune ku launcha a ku na loyi a nga yi tiveki SARA South Africa hinkwayo va vulavula hi SARA ti-poster ti ta fika na kwala Giyani hi le kuteni na le Giyani SARA hi ya ku competeni 2024 ku ri mina murhangeri wa yona hi ya ku competeni for ti-election ta province na ta national hi busy sweswi hi le ku va ri hi recruita vanhu lava nga ta hi joina ku hi forma team hi lava vanhu lava nga dyondzeka lava kotaka ku hleketa vanhu lava nga na rirhandzu ra tiko ra hina ra vanhu va hina lava va nga ta forma part ya team leyi nga ta va ti-ministera ti-premier yi rhana ti-department hi lava ku hi kota ku yi presenta before elections hi nga endli swona swo va ANC swo mi ya votela ntsena president mara mi swi tivi ku minister wa transport ku ta va mani wa water ku ta va mani vanhu lava nga tiveki nchumu va ta hi onhisela va nga dyondzekangi kasi va tela ku yiva ntsena hina hi ri hi ta mi tisela vanhu sweswi before hi ya ka ti-election mi swi tiva ku minister of finance ku ta va ku ri Rhulani hi loyi wa ka Makhubele mu chekeni ku i tiva yini i dyondze kwihi what are the moral standing i munhu wa ku tiva Xikwembu wa ku rhandza ku yima straight or wendla yini hi swi tiva before hi ya fika le you see that is the difference leyi hi tisaka ene ha swi tiva ku na ti-1% threshold leyi va nga yi veka ku ti-party hinkwato a ti fikeli ka 1% before ti nga kuma ti-seat a parliament ti-party letitsongo leti ti nge fikeleli COPE hi 2019 i xikombiso lexi a yi ri ka 0.2% yi lo nghena hi madoda score ku yi kuma xitulu parliament 0.2% ni byeleni ku ka namuntlha la COPE yi endle yini lexi nga ta mi byela ku COPE yi nga va yi kurile i party leyi nga kumaka seat yi hundza na 1% a parliament a va tshiki ku tlanga a va endla nchumu that's why party letitsongo tanani a hi khomaneni hi mavoko a hi vuyiseni vanhu va hina hinkwavo va nghena ka poto rin'we ivi va hi votela hi kuma ti-seat hi va a formidable force so that hi kota ku susa ANC or hi kota ku va part of a coalition significantly hi ta kota ku cinca tiko se swi vula ku n'wina se Colleen a ma ha ngheni ka masipala wa Joni vukhanselara a bya ha tirhi ku endleka yini no a na ha ri khanselara hi ku a ni nghene hikuva party ya xivandla xa COPE oh yeah so loko se va ni susila COPE swi ri ni sukile na vona ku a va koti ku hleketa vanhu va kona vo ku susa va nga swi tivi ku you are part of a bigger picture you see loko va ni susa swi affecta Joni swi affecta other municipalities laha hi nga ti-partners kona hi ku a va jahele yini a va lavi ku n'wansati a va exitulweni xo rhangela vona xo rhangela tiko va khomelerile ku va ta fela ka xitulu xexiya ku ri vona president a swi tirhi swona masiku lama lava vanhu lava vantshwa vanhu vo dyondzeka vanhu va dynamic va nga ta kota ku ta na ti-ideas tintshwa va kota ku cinca direction ma swi vona ku na Ramaphosa wa vanhu va tsandzeka
fanele va pfuna vanhu lavava. A hi hetseleni Rainbow South African Rainbow Alliance ri huma ku hi vito leri i ncini xi nga endla ku ku hi fanele hi ku i Rainbow Alliance Hi endzhaku hi ku hi fanise hi unite South Africa ma swi vona ku hi divided a ha swi tivi ku hi vo mani and in order ku hi pfuna tiko leri a hi vuyeni endzhaku le Mandela loko a taka na Rainbow Nation a ku white, black, Indian, colored, whatever, let's unite and build South Africa. And this is a diverse party. You include vavasati lavantshwa lavakulu race yin'wana na yin'wanyana hi ri tanani hinkwenu a hi ngheneni ka South African we are one South Africa hi kota ku pfuna tiko leri leswo valungu va tshama le makula ya tshama le machangani ya ri le vasotho vapedi va ri le hi swona swi endlaku ku n'wana na n'wana a ti yivela swa yena khonweni a ti tirhela swa yena na muti wa yena khonweni a ha ha pfunana ka ha ri na ubuntu a ha ha fambelani hikuva a ha tivani so let's unite Rainbow we are one a va ti hinkwavo ya mahlweni. Colleen Kessel nkarhi wa n'wina ni tsakise hi ku ni tive na vito leri ra rin'wana ra n'wana hi ku hi n'we se rhulani Kessel va na siku lerinene Tsikani Colleen Makhubele kusuka ka the South African Rainbow Alliance va khale ka xirho xa Congress of the People khale ka xipikara xa masipala wa doroba ra Joni hi va hi bula na vona kahle kana siku ra namuntlha 21 minutes ntsena ku bela ra ya 13 a ni tivi ku tata na mbazi maxilo wala mi nga ko miri yini lomu nga mi swi vonisa leswi swa Congress of the People Palamende ya rixaka botpet ya uma asiphathani mati lamawani i khale botpet a hi swisiwani i malembe mati ya mfumo yo hlengela nkarhi wun'wanyana a hi yona kutani loko ANC luza laha masipala ku nghena DA mati ya sungula ku nuha ya huma na thyaka va complain swi tsandza na nyamuthana swa ha ri tano loko mo vona leswi humelaka laha masipala bopet swa chuhisa hi leyi nga na va le nga ka laha masipala ya chuha hinkwaswo swi vulavuriwa kwala ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwalaha masipalani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana Sterkwater swi vula mati ya ku nuha they know for many years ku ndhawu leyi na mati ya ku nuha va sitile va endle nchumu ku na vo Sulumani ku na vo Skampanini ku na vo Majaneni i tindhawu leti nga laha masipalani Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM sweswo mingisero Munghana Lonene FM 23 minutes ntsena ku bela ora ya 12 loko ni vulavule na Tsikani Colleen Makhubele kusuka ku nga president wa SARA ni hetelele ni ti vutisa ku tatana mbazi maxilola wa nga kona va ri yini loko xiyimo xi titana ni tlhela ni ti vutisa ku lava va ri yini va Congress of the People bona va ri yini loko xiyimo xi titana hi ku ka vula a va tikomba loko va ri ka doroba ra Joni ku va veke vandla ra vo mepeni mi ta tsundzuka va ri vona xitulu xin'we ku nga xixiya masivona se swi vula ku a ku ri swin'wana sa ni swi tivi n'wina swirho swa cope mi ri yini loko mi kumbe se ma pfumela ku cope ya n'wehe ku nga va ku ri ku hela ka yona n'wina mi ri yini a hi mi tweneni ni nga tsaka ku mi twa ka 0860 002543 0860 002543 ya WhatsApp is 0657443911 ndlela le hi va kota ku twa ku mahungu lama mi nga ya khoma ya ri yini a hi ringeteni kumbexani hi nga kuma wun'we la hi nga si famba hi twa ku hi angula ku hi nihlekani yes sorry mi ta ni khomela mingisero ku va swi ndlise sweswo swi nga ndlisa swo tola hayi hina hi hlonipha vurhangeri mi nga sure hlonipha vurhangeri va Boot Floyd vanhu va ka hina a ku na problem okay a na ha vulavula timhaka ta ku ri as much as ku ri na ku vulavula ku create-iwe mintirho vana khalanga ku na ti-areas to tala leti vantshwa va hlekete nga ku mintirho leyi a va swi twisisi ku ri yi nga va yi create-iwe kuyini timhaka ta ku vantshwa vo tala va ha tshame na maphepha a va le ku thoriweni va qualifyile ivi ni ku swi rhongo ngopfu ku sweswiwani ya ka nhlawulo i nge n'wi kumi n'wana deputy president I'm just giving example n'wana Paul Mashatile a ri xitaratini a kha campaign a va ku
ka branch ya yena e campaignela ku votela ni ANC kumbe n'wana president Ramaphosa mara vile ka ti-business ni ta ku nyika example ku ri loko before the Guptas ti famba n'wana khale ka secretary general is Mahashura a tirha laha n'wana mani Jesse Duarte a va tirha laha because why tikhampani ta ka Gupta a ti endla business na state so swi va swi ri unfair loko vanhu u kuma ku ni le ka party a va kona a va campaign a va yi tirheli a va ri tirheli tiko but i ti-billionaires i ti-millionaires simple because va tata wa vona ve le ka tipolitiki loko wo languta vona khalanga hi nkarhi wa khale ka vakulukumba Nelson Mandela President Mandela a ri kona a ku ri na mhani wini a hi va tiva a ku ri na Walter Sisulu a ku ri na Albertina Sisulu a ku ri na mara sweswiwani van'watipolitiki hi vula va nga ka tipolitiki vavasati va vona ve le ka business hinkwavo loko wo cheka na lava nga parliament vavasati va ti-ministers na ti-ministers they are in a business a ti tshama va huma va ya campaign va ku why ku ri hava mati kumbe va endla leswi na leswi vona ve le ku benefiteni out of the business swi va swi ri wrong loko hi ri na vana vo tala a tikweni lavo ka va nga tirheki a ve le ku absorbiweni hi system na tona ti-EPWP leti nga kona khalanga ti lahleriwa a ti-villagini mi holovela EPWP mze mi loyana mze mi la ku dlayana hi mhaka EPWP ya 3 months leta ta ti-permanent loko ti huma ti ri na vanhu lava hanyeriwaka va va nyika tona n'wina mi tshama mi kha mi lwela EPWP mi kha mi cincana time and again mi kha mi cincana va ku endzhaku ka 6 months a wa ha vuyi ku nghena lava ku nghena lava ku nghena lava let's create mitirho leyi vanhu va nga ta tirha va va na ti-benefits and so forth mara xo hetelela lexi ni lavaka ku xi addressa wona khalanga ni twa vanhu vo tala hi minkarhi yo tala va kha va ku people are voting for the ANC hi mhaka ya xikipa it's zero ku hava political party a South Africa leyi nga hava xikipa EFF a yi kha yi celebrate 10 years a ku ri red a FNB va nyika swikipa DA ya nyika swikipa kusuka hi 1994 swikipa swi kha swi nyikiwa because xikipa xi endla ku wena u ti identify na party yo karhi i ti tshuneta kusuhana na party yo karhi it does not mean ku vanhu va vhotela party yo karhi hi ku nyikiwa xikipa sweswo swi vula ku ri we are saying vanhu lava vhotaka ka party yo fana na ANC a va tlharihani ka ANC ku na madokodela ku na ti-lawyers ku na ti-professionals that's why ku ri na ti-union to fana na SACS ku na manese ku na maphorisa ku na yini those are professionals and if they are voting for the ANC a va yi vhoti hi mhaka ku va ku va nyikiwa xikipa va yi vhota hi mhaka ku swi kona leswi va nga swi vona yi kha yi swi endla most of the people wona khalanga ni kha ni heta na switoko swa bibele a wu swi rhandzi ngopfu i nge ni ku nyika example leyi loko ha ha dyondza xikolweni va hi dyondzisa bibele a va hi dyondzisa hi baritimi yan'wana timela a nga voni i te loko a sungula ku vona vanhu va ka yena va ku yesu lowu endla leswi why answer leyi a nga va nyika yona i ku a ni nga voni sweswi na vona why vanhu va vhota ANC no mi nyika empathy a va ri hava tiyindlu the answer i ku a ni ri hava RDP sweswi na RDP why yi ni dyondzisele xikolo I'm just giving example vanhu vo tala mi nga swi teki nga ku vhotela ANC i mhaka ya xikipa i ku swi kona leswi va nga swi vona ka ANC se n'wina loko mi ta mi lava ku vanhu va nga ha yi vhoti ANC i va gangisa i khe va byela ku phati ya mina yi ta endla 1 2 3 loko a ha ri xikolweni wena khalanga ku ri na vasesi vo saseka loko n'wi gangisa a kha rhandza na munhu ivi ku n'wi gangisi vulavula hi munhu loyi a nga ha ku gangi hi swona swi nga bisa DA va n'wi simayimana a vulavula hi ANC lembe leriya i va vanhu va kwata va continue va vhota ANC so vanhu a va swi tivi that's why vanhu va ku a hi vhoteni kahle hi vhota kahle hi vhota mani ANC na ti-problems to tala yi le ku hava mati ku hava yini mara vanhu very is better to deal with the devil ku a sungula sathana lowuntshwa ni khalanga Dimitri ai madama iko sasa mikisera mukana lone femba lava matwa un'wana wa vayingiseri va tisa tlhelo ra voho kumbexani na wehe mingisero me kwalonga ko hi nga kota ku twa ku u ri yini hi tlhelo ra timhaka ta vandla ra wehe ra Congress of the People hi ndlela yoleyo hayi ntlangu luwa wa cricket na wona wu le ku fambiseni swin'wana leswaku Afrika-Dzonga loko se yi tlangela leswi swi nga swa mampela ai ka cricket ai swi swa yona swi disa swin'wana sweswi ni vulavulaka na wena mingisera mugana na FM loko ni nga hoxisi ntlangu luwa se wu fike ka 119 for the loss of 6 wickets swi leswi va lahlekeriwe hi vanhu va ku tlula ntsevu ka mitsutsumo ya 119 se ma swi vona ku siku ya vangiwa hi xin'wana xitori la mativa swa cricket ya Afrika-Dzonga hi yo Australia yale yi nga hetelela yi humesa Afrika-Dzonga
hikuva va nga ha swi twisisangi ku va fanele va tsutsuma va ya matlhelo wa hi lembe ra koho hi lembe ra 1999 loko va dina ku ta ka xichi kumbe yimani swi tshika ntiyela kaya mi ni ku tisana ku na ku Afrika wa vulavula hi ri a Ben Store a Giyani mi hlayiseka mbana siku lana ni mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni na ngora ka dzuma na mina wa landzela na Ike Ngoveni Mchangani kwala na n'wi vona la i ntukulu wa ka hina loyi ku i ntukulu wa ka hina i n'wi vona hi leswi a ti khomisaka swona mambalelo wa swi vona ku ntukulu wa ka Khalanga vana va Khalanga a vo mbala swimbalo hiku a swi ri ka odropa hayikho swa vulavula loko swi mbariwa mi vo mhaka kona kambe hambi swi tano vana siku lena mi tiphina vonge mani famba ni ta vana na mindzuku tata laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.